Hey, ciao e benvenuti al Mini Sguard. Oggi siamo al studio, oggi siamo al centro di sport a Musté, al primo campionato di regione d'acrobatica. E per quei campionati è la concorrenza di si qualificare al campionato europeo a Luxemburg, combattono a Fons e giovanili dell'intera Svizzera. Et oggi è il grandi delle giovani e degli giovani dell'Unione di Ginnastica che di, a parte di quell'unione fanno Livio e Lidia, che noi accompagniamo oggi. E in per ore hanno els de persuader sin quella matta logeria. E per se preparar coi sauda en els giavni baula de maun. In prem ai si deixa fa la frisura, mince che vei sto Cesar. Siu partenari Livio a Intec Pacific. Hallo Livio, come vai oggi con te? In se schon intig nervus, ma quei la hala no kinza di netranau a di vai lu pichons. Os ti las ja buffa eine Frisur nicht schminkat. Che fas lo tocca lo, as bodum grus. Na, ich mein Bose, meint wissen sie gleich die schon aus der Schule da. Lu, meine sine camera con lunch che la Lidia. A kai costau de schminkat per te, du se fa con la bella Frisur? Mit den Schminken, das fühlt so komisch an und so, dass ich habe das nur allein diese Schminken. Die in case nere sures che ti va so se scaldaen. A durante ella a Livio se scaldanen, ma renus col de vostre namen de la Unione de Gimnastica che die staus. Per se vesse presenta oz an els totes e tots nominadament stutrena fetch. Trois gapper jamna sentau per l'Unione de Gimnastica che di e la hala a Musté. Oz venderdis ol de vos trenamen avon chi vin lu serius sur de meun. Special vid il trenamen de dots, les giuvnes ed il giuven s'entrenassi la matta de concurenza. Da mai che quello che rigioia, treneschen elles ed els schock ed ines in quelles mattas de sport cheu. E quai so gi schon buil medem. Die Matten gehen immer so auseinander und dann können wir uns nicht gut trainieren. Quella cau ai a scom plema so ten, et si sorenze in parquet dir. Sco en sich in Trampolin dir. Da ist ein bisschen mehr härter und da springt man besser und dort ist es weicher und springt man nicht ganz gut. Lu eis jos de nazidiala cagiun. Sen disavi de la matta, e un'ina gatrena totis moviments e l'uvra vide la posizione exacta. E totes e tots san vide cioi che hanno un defilà. Im trenesce quel che si fa la corio per 15% fixais in quel. Nach Pyramiden üben, Choreo üben. An de perfektionatot, stender lutot. E quai vala per mincina e mincin. Perciò toccano il de vos se presentano sco team. Quai in gruppes de U2, 3 ni 4 personas. Il bia fetchen las trenadres ed il trenader la proposta ci con ci. E quai funziona inega meglier ed inega mender. Also, ich habe jetzt meine Trio gewechselt. In Stadine Luvraschkin Team Schock funktioniert e Bötzekabo. Das ist nicht, weil meine Partnerin war letztes Mal, sie ist meine Schwester und sie ist sehr streng. Also ich sehe drei, du skali tek bene grond, poi si in biapi grond lu vai bude fa las piramides. Io schätze che la un prof de da tot de ella in ferma. Du musst nicht ganz alleine auf der Bühne stehen, sondern du kannst mit jemandem zusammen sein und ja, es ist einfach richtig cool. A tier esser in un dretg team saudene ils bials costums. E per propi esser pronts per domenica dati l'improva generala cun lets. Quels plain pliu moins a totes a tots. Il costume è per me mi streize dass ich mir im Berg glitzer. Auch gestehen sie in Gatra. Also das Gefühl ist mega gut, du fühlst dich so wie ein Rockstar, aber das Schlimmste ist, wenn du in Trio oder keine Ahnung was, du bekommst auch viele Dings, also halt die wehtun, so Blut und so weiter, wegen dieser Steine. Und die Steine fallen auch immer weg. In se sente all'intek pipi, più eleganti, fa piramides niescia. Io sono più concentrata perché io questo di concorrenza in sé nel resto io sono più concentrata.
so intervarga 2 ore treinament als ios de ruassa tocan domengia. Mo, per proprio essere prontes, vengono le biares e una trenaina a casa, miglia a vonda e di son de baula lec per tancar massa energia. O sein nom se scalda en. En bien in ura presenten Livio e Lidia l'urcur che cuoza circa 2 minutes. Tot sto essere caul. Navend del ciao, toccant la detta poi. So, a lu dati a un bien clec della mamma. Ados, veni serius, ne ve Livio. E osa qui ven quella vestidira che sento l'uscion chi va liberosa. Lu hop, a un'ina gaia tra als pigrefs tricks. Questo vengo mai da fa, mai. Dati bozze più semplice, che vengo forse da fa? O forse la roda. Vuoi se ne ga? Io provo. Adesso di sincero, io sono un po' nervosa. Io sono anche nervosa, che ho la nervosa che fa la roda. Io provo in gai. Ma neanche io usci mal. Dal tutto la pesantincla vai a bo. Da qua, perdino insomma la pesantincla. Hast tu vu che ties uragles non sun be qua per dodir bain? Ante daintlas uragles vai non empe tots e totes un organ cinsiuda de tnair l'equiliber. Al uscenomna sen d'equiliber. Quist organ es impli con un liquid e blerischems cevesins. Scha tu storges jos el ce, vers in jo o vers in su, o da d'una vart cella, lura vegn el liquid mis in moviment. Ed usce quists cevesins. Qua puoi mettere avanti un pa' sco un livel, quell'usaglia lunga, con la bolgina d'aria in mezzo. La posizione e la direzione di questi cevesins vengono loro tramis in avanti a tes cerve. Per tenere proprio bene l'equilibrio, dovrà però le informazioni de tes öls. Qua bades subit, se tu provi per esempio da star su una cioma, ma con sarà als öls. I manca la vezzuda e di non va semplicemente più usce vai. Grazie al sen d'equilibrio, la vezzuda e nostre bleres muscles rivina con blere esercizi però da fare le robes las più sulvadias. Ma dals dur, è fin già stata tot storna dopo aver fatto mas bleres pirouettes o cupiceroles. In quel caso, è il liquid anche in tes organ d'equilibrio non mis in movimento, usce ferm, ce la dovrà una pezza per star disce salda. Ed intanto, es tes cerve stat un pasur domanda e, zac, has pers l'equilibrio. Bien que vous esses en vos en curt moment vai liber, lu veni serius per Lidia e Livio. Ce va tia tra ciao os curt avant che va liber. Schi circa nuot, e molle nervosidad. Ko vesi otter toi? Ich bin sehr nervös und ich will, dass ich bekomme ersten Platz. SN2, Lidia Semenova a Livio Gaddola. Lu toi vos dus. Doi tot. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Puh, dominau totes figuras. Os trovi pazienza. Insieme col trenader, il bab de Lidia, specien els sils puncts della giuria. Osa Schambergau, esses content? Jeff, Fitch, io ha schon joen im Pauschbeiß, aber schon gesehen fehlt mir. Und wie fühlst du dich nach der Präsentation, Lidia? Sehr glücklich. So, ados ad els meritau una pausa. A toquen an celas gruppas de se presentar. Per les atletes ed els atlets pivés vai oz per bia. Schirimne ne vonde punkts a muste at les proximes concurrenzas de Songai a de Berna san Elze delles i Lauteron als campionadis europeics a Luxemburg. Ados finalmein la ringaziun. Les buobes de l'Union de Gimnastica Cadì han rimnau ina massa medaillas.
Ed è per Livio e Lidia ai loro prem campionati a casa staus in success. Heute war das Schönste, den ersten Platz zu gewinnen. E per te, Livio? Qui era finito ed in era visil canapé ed aviu conspunts kinsa. C'è quanto Jesus un budget nell'acrobatica? Io volessi prendere rondat, flip, flack, backflip. Ein Schock fahre wie eine Bodenschkoordina. Mein Ziel ist, dass ich gewinne die Olympiade. E chi sa, forse pende indige proprio una medaglia d'Olimpia intorno al culiez dels dus. Mo, sco in Svesa, stat bumo al success al center, ma ben è al plager. Quel staat in meine Guarda dort. Ed io sto hier drin, wenn wir mal reden. Fabian, tag la prossima. Tschüss.